Dragi kolege novinari, dobar dan i dobrodošli u Vlasotince, koje će narednih dana biti grad vina, grad dobrog raspoloženja i pozitivne energije. Dobrodošli na konferenciju za novinare kojom već tradicionalno najavljujemo vinske svečanosti koje priređujemo povodom vinskog bala. Ove godine organizujemo 26. po redu vinski bal i ujedno obeležavamo 51. godišnjicu od organizovanja prvog vinskog bala u gradu na Vlasini. Na početku konferencije za novinare obratit će vam se gospodin Srđan Šušulić, predsjednik opštine Vlasotince i direktor direkcije vinskog bala. I ove godine mi ćemo u 2 dana, koliko smo domaćini vinskog bala, uspeti da ugostimo sve naše sugrađane, drage goste sa strane i da priredimo neki program koji će biti prikladan pre svega situaciju u kojoj se nalazimo. Znači, bit će lep provod u Vlasotincu, bit će puno vina, bit će puno pesmi, bit će puno igre. Ja pozivam sve naše sugrađane i prolaznike koji će biti ovih dana oko Vlasotinca da se priključe nama i da uživaju onim blagodetima koje ćemo mi prilagoditi. Zahvaljujem se vama što pratimo tradicionalnu manifestaciju, jer 51 godina vinskog bala je neki datum kojima ne može da se pohvale ni mnogo jače manifestacije koje su skoro organizovane. Tradicionalno svake godine mi za najbolje vinare i vinogradare uručujemo neka priznanja. Ove godine smo ponovno odlučili da to bude prohromski sud od 100 litara, tako da ćemo izbor najboljeg vinogradara da vršimo u petak. Izbor najboljeg belog i crnog vina, nisam i to rekao, ove godine dajemo posebnu nagradu za belo, posebnu nagradu za crno vino. Tako da je izbor vinara u subotu u 9 sati u restoranu Jaz. Članovi komisije su, kažem ponovo, ljudi od ugleda koji poznaju vino i koji će da daju jedan kvalitetan sud u oceni tog najboljeg vina. Već tradicionalno mi smo i ove godine raspisali konkurs za najlepšu pesmu i karikaturu na temu vina. Što se tiče karikatura, prvo mesto je odneo Goran Ćeličanin iz Varvarina, drugo Srđan Jovanović iz Vladičinog Hana, a treće Srđan Miloš iz Vlasotinca. Pohvalom je nagrađen Mića Miloradović iz Kragujevca. Kod pesama, prvo mesto osvojila je pesma Čokot, autora Borisava Blagojevića iz Despotovca. Drugo, pesma Sanjam ljubav suncem vina, autora Veselina Gajdaševića iz Feketića. Treće, pesma San o vinogradu, autora Svetlane Matić iz Aleksinca. A pohvale su dobili pesma Dionisova tajna, autora Zorana Jovanovića iz Leskovca i pesma Zdravica, autora Milivoja Trnavca iz Pranjana Kočačka. Dakle, svi se mi skupa zajednički trudimo da utisak vinskog bala, utisak dobrih domaćina, ostavimo i prenesemo na sve vas i da možda i sledeće godine budete zajedno sa nama.